Danas govorimo o kraju Srpskog carstva i naučit ćete kako je želja za većim teritorijama, moći, vlašću dovela do propasti u stvari srpske države. Da li su svi ljudi u Srbiji u to vreme bili slobodni? I o tome ćemo pričati. Posle iznenadne smrti cara Dušana na vlast je došao njegov jedini sin, Uroš V, poznatiji u narodu kao Uroš Nejaki. On je imao nekih 19 godina kada je došao na vlast, ali očigledno nije ulivao poverenje svojim savremenicima, ljudima koji su živeli oko njega, jer je odavao bolešljivog, neodlučnog čoveka, pa su tako feudalci rešili da iskoriste svoj trenutak. Car Dušan, koji je vladao ogromnom teritorijom, je u stvari svu tu teritoriju podelio sa rođacima, prijateljima, feudalcima koji su ga na neki način zadužili učešćem u njegovim osvajanjima. I on im je uzvratio davanjem velikih teritorija. Te feudalce drugačije nazivamo još i oblasni gospodari i neki od njih zaista su u vreme Uroša V rešili da se maltene osamostale. Jedan od takvih bio je Dušanov polubrat Simeon Siniša iz drugog braka Stefana Dečanskog, koji je smatrao da ima jednako pravo na krunu kao i njegov rođak Uroš V, pa je tako uzeo oblast Tesalije, koja mu je inače bila dodeljena, odvojio je od Srpskog carstva i proglasio sebe za cara. Knez Lazar Hrebeljanović je kao neko koji je živeo na Dušanovom dvoru dobio oblast oko Morave, a potom je tu oblast sam proširivao naknadnim osvajanjima. Vuk Branković, kao i cela porodica Branković, vladala je oblašću Kosova. Braća Mrnjavčević i Vukašin i Uglješa Mrnjavčević dobili su oblast Makedonije. Uglješa je dobio ove istočne delove, a zapadne delove je dobio Vukašin, koji je vladao praktično iz Skoplja. Carica Jelena je posle smrti svoga muža sebi uzela tvrđavu Ser, koja je poznata pre svega po tome što je 1345. godine Dušan uspeo da je osvoji posle mnogo muka i tom prilikom se proglasio za cara pre naravno nego što je došlo uopšte do krunisanja. Toma Preljubović, još jedan feudalac, dobio je na poklon oblast Epira i tom oblašću je vladao. Brat carice Jelene, Jovan Asen, je dobio Albaniju. Od cara Dušana Balšići su dobili Zetu, nekadašnja Duklja, dok je Nikola Altomanović nasledio svog rođaka Vojislava Vojinovića, dobivši oblast oko Drine, pa od Rudnika praktično do mora, pa će vladati tom oblašću sve dok ga nisu napali. Između ostalog, Nikola Altomanović je stradao od napada bosanskog bana Tvrtka Kotromanića i kneza Lazara Hrebeljanović, koji su ga zarobili, zatvorili i oslepili u Užicu, a njegovu oblast podelili, pa je tako knez Lazar uzeo ove severne delove oko Rudnika, a oblasti prema moru dobio je upravo bosanski ban. I vidite, već se tu videlo da tu sloge nema. Car Uroš je vladao iz Skoplja u istoj oblasti gde je bio i Vukašin Mrnjavčević, pa onda možda neobično za ondašnje vreme, ali možda Uroš nije imao izbora, došlo je do jednog neobičnog događaja. Naime, 1365. godine Vukašina Mrnjavčevića Uroš V je proglasio za kralja savladara. To je prvi put da je neko van porodice Nemanjić nosio tu titulu u vreme kada su Nemanjići vladali. Verovatno je tome bio uzrok upravo to što je Vukašin odavao moć i autoritet za ovu teritoriju i oblast, pritom Uroš nije imao dece, pa je možda Vukašin planirao da njegova porodica nasledi u stvari Uroša.
Međutim, događaji su ih pretekli. U međuvremenu Turci su počeli napredovati po Balkanskom poluostrvu i tako je ta opasnost od Turaka postajala sve očiglednija, naročito braći Mrnjavčević, koji su tražili podršku i pomoć ostalih feudalaca iz nekadašnje srpske teritorije koja se u međuvremenu već uveliko podelila, pa od Srpskog carstva je malo šta ostalo. U svakom slučaju, braća Mrnjavčevići su krenuli u susret Turcima bez podrške drugih feudalaca, došli do reke Marice u blizini grada Jedrena, tu zanoćili, ne bili sutradan vodili bitku protiv Turaka, ali Turci su ih iznenadili na spavanju, napali, ubili su obojicu braće, pa je tako Vukašina i ovu celu oblast dobio je Vukašinov sin Marko Mrnjavčević. 3 meseca posle ove bitke koja se vodila u septembru umro je i Uroš V, pa je njegovom smrću u stvari završen period srpske carevine. Kako je izgledalo to srpsko društvo u vreme Nemanjića? Na čelu se nalazio vladar, koji je nosio titulu ili velikog župana, ili kralja, ili cara. Uz vladara je bila vlastela, to su feudalci. Njima su naravno rame uz rame stajali i najmoćniji i najugledniji sveštenici, oni koji su po svom položaju bili visoko rangirani, da tako kažemo. Srednji sloj stanovništva činilo je sitno sveštenstvo, to su monasi, popovi, koji su radili, koji su živali jednim skromnim životom. Pored njih bio je izvestan broj slobodnih seljaka, zanatlija, koji su živali od svog rada, i vojnika, takođe, koji nisu imali određene, da kažemo, rukovodeće položaje, pa ih možemo smatrati sitnim feudalcima takođe. Najbrojniji su bili, to nam opet ovde trapez pokazuje, su bili takozvani sebri. To je naziv za kmetove u Srbiji, koji su se delili, imali različite nazive već prema tome čime su se bavili. Meropsi su bili zemljoradnici, Vlasi stočari, a otroci su bili u položaju robova praktično. Ubogi ljudi su bili prosjaci, ljudi beskućnici koji baš nisu imali ništa. Pa je tako, vidite, čitavo društvo srpsko zaista predstavljalo feudalno društvo tadašnjeg doba. Stranci u Srbiji nisu imali pravo učešća u vlasti, ali su bili vrlo cenjeni, pre svega zbog dragocene robe koju su donosili i koju su kupovali u Srbiji. Bilo da su u pitanju poljoprivredni proizvodi ili rude, koje su takođe bile veoma tražene od stranaca. Najčešće su dolazili dubrovački trgovci, ali bilo ih je i iz drugih gradova. Srbija praktično ne može reći da je imala razvijene gradove, prestonice. Taj život vladara se odvijao na dvorovima i vladari su vrlo često se selili sa jednog dvora na drugi. Tako da možemo govoriti o nekakvim naseljima koja su nastajala u blizini rudničkih okana, odnosno mesta gde su rudnici radili, i bilo su to neka prva naselja gde su se vladari duže zadržavali. Pa zato možemo govoriti o prestonicama kao što su Ras, Prizren, u kojem je između ostalog i Dušan vrlo često boravio, pa Skoplje, koje se smatralo prestonicom Srpske carevine, Kruševac, koji je prestonica kneza Lazara Hrebeljanovića, dok je kasnije to bio Beograd, pa Smederevo na kraju prestonica Brankovića. Vrlo često su se održavali, da kažemo, skupovi. Kad kažemo često, to znači 2 do 3 puta u nekoliko godina su se održavali sabori na kojima su se donosile važne odluke. Sabori su u stvari skupštine.